Pemirsa Reksadana Seni Anak-anak Sekolah Luar Biasa Sejebak Bali, Kelaksanayang, Ring Gedung Kesiararnawa Art Center Denpasar, Pinaka Edan Pesta Kesenian Bali Kaping Petang Dasa Pitu. Para siswa nyolahang mekudang-kudang tarian, drama tari miwah tari kreasi, hantu kawagedan seni sane keduenang yadiastun nenten Presida Mireng. Anak-anak SLB nucap nyinayang kewagedan ipun antuk ngigel sanilwi. Mekudang-kudang soro tarian kesolang antuk percaya diri, sekadi tari penyambutan Pusparesti, tari topeng, tari sekar jagat, tari merak angelo, tari wirayuda, tari kreasi tedung lalita miwa sanilianan. Ringgala inucap taler kesolang drama tari sane kesolang oleh dasan anak-anak SLB Susuruse Denpasar, sane nyerita yang korepan anak-anak tuli ring tengahin keramane. Pinaka penyinap kesolang tari kecak Ramayana saking SLB Negeri 3 Denpasar, miwa tari Selat Bali saking SLB Negeri 2 Denpasar. Dewi Swarini, Bali TV.